ngasi numida wairam phongkhiba tungan manipuri sifongsinga masum thokhiba thaudo wathoksingdagi maruoibi I pausing khongasaraga manipur top channel ki maikeidigi myamna thamjagi ahanbada ahanba phase chemical inglisingna pangthokre polling personal ama mathou touringaida BP Stroke Touduna Sire hairi yamna nungaitaba pawmani Taragani to Shuba Manipur Bidan Savagi Ahan Face Chemical Ngasi Kendra Kuntragani Pana Mireb Samago Humdrago Humdoina Lamba Taunaduna Ayupung Taretagi Nungtulpung Marifauba Bot Hadanakre Irang Masa Kara Natana Kahen be Irang di Tokidre Kendra Kuntragani Pani Apunwa Pulling Station Lissingamaga Satrek Kungamatoida Bot Hadanaki Bot Hadabagi Sang Nungtulpung Manga Fauba Sada 78.03 Oki Saitu AC, Hanglab AC Amadi, Singhata, EBM, Tugaiba Madi, Polling Station Ngak Seliba Security Personal Singna, Toaningdaba Taudok Toktanaba, Nong Takta Nomai Round Kara Kap Hibanatana, Kaihan Pamdaba Taudok Tokidi. Polling Station Tareta, Sakangdaba Singna EBM, Tugai Krea Haibigi report Laki Hena, Sip Electoral Officer Manipuri Cyril Aman Haidi, Cyril Sigimatu in EBM, Tugai Kibigi report Lakiba, Polling Station Adudi. Cycle AC की polling station 46 by 54 left lane side 2 AC की polling station 51 by 46 New Kaithelman B Thanglon AC की polling station 56 by 10 Maite Amadi polling station 56 by 19 Tinsuwong Hanglab AC की polling station 57 by 49 Lainom Singat AC की polling station 60 by 10 MT Geltam Amasum 60 by 43 Mauko ni hari Taudok singa sigamari lainana FIR register tawkre hari Amasu singat AC goina 60 by 10 MT Geltam Amadi Sekul AC gi 46 by 54 left lane gi oina Anova EBM sing Piduna Makatana bot hadana hanki suhari Yamna nungaitaba thaudo amada Tipai mung AC gi manungsanba polling station 50 by 1 Singum the Mathou Toba polling personal ama duty touringaida BP Stroke Touduna Sire CEO Manipur gi Mekedi awaba phongdokre hainisu pausun makatana phongdorakli Makasa tharakpoina to papaw mana fake encounter kaya sa tharakpa nupi angang kaya izat solakpadagi Congress tagi tolakhibani biren fake encounter kaya sa tharakpa madi nupi angang kaya ikai khumnaba manglakpadagi Congress tagi tolaga BJP da yorakhibani haini minister in biren phongdokre Wapam Singasi Taragani Shuba Manipur Legislative Assembly Mikalda Ani Super Face the Pangtok Duribu Sugunu Kendragi BJP Mirep Odiba Mayang Lambam Binot Ki Nom Yoba Political Conference Serap Yaradan Fundokibani Mana Congress the Tolakibasi Matamdugi Lengana Fake Encounter Kasa Tarakiba Madi Nupi Angang Kya Ikai Kumnaba Mahalak Fadagini Matamduda Mahagna Masana Congress Ki Driver soire anaba driver selasi haba yadabadagi soidana Congress lenga asi turagani khanglakpadagi Congress tagi tolakibani haina berena phongdoki mifam asiga mari lainana makna makhatana hai Manipur asi sai lising ani henbegi puari leijaba mathona maringje laina Southeast Asia da maningtamna leijaramani Ninka tamne hingnabagi lanfamda pauna brazavasi thawai katkibani asigumna furupasigi masa masu kya karisu leitana hatpiba Lambida Hongwai Sunghanba, Lambida Pareng Lefan Bakari Sulaitana, Sipai Policing na Toramba do BJP Gilenga Klakpadegi to on Hivani. Ngasidi Police Amadi Miam Gimari Fare, Maramasin Nopok Sumai Police Station acquired Fava Police Station Oina, India Police Station Kia Sangdam Nabada, Yarok Libasini, Manipur Gimiam is at Laina Hingna Bohona Sian so Apple Doki. Makasa Tarakoina Atopapa, Mana Hausu Maki Oina, Karamba Party Minagadagi Haibangamdri. Mikhal matungda lepkani Joy Kumar hauzima ki oina BJP ga satminagadara Congress ka satminagadara natragana karamba party ga satminagadagi haibangamdri Mikhal matungda lepkani haina National People Party NPP ki National Vice President oidiba Oripo Kendra gi NPP mirep Yunam Joy Kumar na phongdokre Madaki wapam singasi Oripo Kendra da NPP ki mirep oidiba Yumnam Joy Kumar na maki polling station na bot hadaduraba matung paumi singna hangbu wang amagi pakhomna phongdokhibani makna hai hauzima ki oina karamba party ga pungadagi haibangamdri Mikhal haidoklaba matungna khwaidigi sanaba party ga pungani haiki Mikhal de hingsa tawriba singasi mirep aduna pogani haibiga akiba leraklaba matamna tawbani adubu NPP go oina di mirep khudimak yamna kanba amadi mai pakadaba mirep ngak thoiri
ꯃꯈꯣꯏꯅ NPPꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯤꯍꯜꯂꯒ ꯚꯣꯠ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ NPPꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ NPPꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ 15ꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ 310ꯗ ꯃꯤꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯅ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ 39 ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯗ INCꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ M ꯑꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯄꯣꯂꯣ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ M ꯑꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ M ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯃꯁꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯂꯔꯗ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ 310ꯗ ꯃꯤꯅ ꯆꯣꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯂꯔꯗ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯐꯝ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯄꯣꯂꯣ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯖꯥꯏꯔꯥꯝ ꯔꯃꯦꯁꯅ INCꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯊꯥꯡꯒꯠꯇꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯝꯊꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅꯁꯨ ꯇꯥꯅꯤꯡꯒꯗꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯕꯦꯂꯥꯔꯁꯀꯤ ꯉꯝꯈꯩꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯔꯨꯁꯤꯌꯟ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯀꯤꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯅ ꯀꯤꯞꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯤꯞꯇꯒꯤ ꯕꯥꯁꯤꯀꯣꯞ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ हाईवे सिटी असी थदोꯛꯄ यागनी हाइना लाउथोखरे रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वांगलोय मेजर जनरल इगोर कोना सेंकोफना थोखिबि स्टेटमेंट अमदा हाइरिबि लंबी असी हांगदोक्तुना थमदि अमदि खुदोंग थिनिंगाय ओइदि हाइरदुना रशियन फेडरेशन की आर्म फोर्सेस ना मिलिटरी टारगेट सिंग खक्तमा खुद थागनी मिस्टर मियामदि खुदोंग थिनिंगाय ओइरोय हाइकि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ना रशियन लनमीसिंग ना मखोय मखोयगी मथवाय कंजनबा यूक्रेन थादोक्तुना सतखिनबा अपील तोखरे माना मखाताना फोंदोखिबदा रशिया की मयुक्ता लनथेंगनबा पामलबदि मिलिटरी एक्सपीरियंस का लोइनना प्रिजनर सिंबु थादोकनबा ऑर्डर थोपा मांगना पामे हाइकि मरक्सिद रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ना हौखिबा सयोलगी मिलिटरी ऑपरेशन लाउथोक्तुना संगसिलखिबा लान नुमित मंगानि फाखिबगा लोइनना मॉस्कोना संगसिलखलिबा लान हौरकपदगिना हौजुक फावबदा रशियन ट्रुप 3,300 हाटख्रे अमदि लनमी सनी हेना लानफा ओइना फजिन्दुना थमले हाइना यूक्रेन क्लेम तोखरे यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ना रशिया अमदि यूक्रेन की मरक्ता संगसिलिबा लान असिगी मसक थोकना मरक थत्खिबा अमदा लेबा अनिमकना बेलारुस की ngमखैदा प्री कंडीशन अमता थमदना वरी साननबा अयाबा पिनख्रे सोहाकि अमरमदा यूक्रेन मुस्लिम स्पेशल फोर्स क्या हाटख्रे हाइदि रशियाना यूक्रेन थाजिलखिबा मुस्लिम स्पेशल फोर्सेस कया यूक्रेनियन मिलिटरी ने मिसाइल अटैक तौदुना हाटख्रे हाइदि रशिया रे साइथिंग पीबा थौदोदु यूक्रेन की कैपिटल कीव की अवांग नोंपोक्ता लैबा होस्टो मेल थोखिबनी सेशन स्पेशल फोर्स सिंग अदु चावरबा कॉन्वॉय अमदा लाकपदा यूक्रेनियन फोर्स सिंग मिसाइल कापसिंदुना खुद थाखिबनी अटैक अदु सेशन स्पेशल फोर्स की टैंक यांखै की तरुक अमांगता थोखि थौदोदुदा मियोय क्या लैखिद्रे हाइबा चपचाना खांगमंगमद्रबसु सुसोय सोयदुना मुस्लिम फाइटर्स क्यादि सोयदुना सिरमलगनि हाइना पाउसिना हाइदि लैखिद्रबसिंग अदुगी मनुंगदा 194 सुबा मोटोराइज नेशनल गार्ड ब्रिगेड ओइरिबा रामजान अखमा दोबिक कादिरोव एलिट फोर्स की सेशन हेड सेशन जनरल मोगोमेद तुसेप याउखि हाइनसु पाउसिना फोंदोरखलि अदु हौजिक ओइनदि म्याम पाउस मतांग असे लुसिनजरगे अमसुम पाथोकसकिबा सोखिबा लानथिकिबा याउरस म्याम ngakpigani अमसुम मतम मतमगे ओबा मरोयबि पाउसंसु म्याम द लेपा लेतना अपडेट पिजरखे हाइना चैनल सिगी मेकेदिगिसु थमजरि एंड थैंक यू।